Ruslan akın tartılmaydı. Ne oldu Amir? Atay, balam. Саған бір нәрсені айтып қойышым керек. Апам жөнінде. Амирге көңіл білішіңер керек. Сұранам сілерден. Так. Давай эми Жаркын, сен башына урганда сыяктуу кылбайсың ба? Давай. Қойчы, жақшынақ қой суретке түспейлі. Пленка аз қалған. Давай попробуем один раз. Эмне болгон фотосессия? Тигил жакта Жаркын сенин клиенттериң күтүп атпайбы? А сен жыргап сүрөткө түшүп атасың. Болобу? Батпатта. Келсең шеф. Шеф менен тартып қойшы. Так. И пленка түгөн кылган турбайбы? Болот, болдачы бол. Бардай раз. Жаркын, тездетип койчу. Бул жак эми ресторан эмес го. Эми ресторан болбосо лептеп септеп жасаш керекпи? Я люблю, когда вкусно и красиво. Жигиттер, мына биздин фирменный лагман. Ой, кечиресиз. Жаркын өз колу менен жасап берди. Көрүнүп турат, силерге ошол лагман үчүн гана келебиз. Жаркынга рахмат. Тамагыңар даамдуу болсун. Sakın! Подай доску. Sakın доску подай! Жаркын! Тоқтай тұр. Мен сен менен. У тебя же остановка в другой стороне. Я хочу проводить тебя. Можно? Можно. Жана фотосессия сон болды, Надо было с поварешкой попробовать. ошол поварешка менен мен башка чаккым келип жүрөт, Ну что ты, это же шутка. Түшүнөм. О, кажется, моя приехала. Жаркын. Это тебе. Дома посмотришь.
Кел, мен сага жардам берейин. Эмне атасың? А ты случайно не перепутал бумаги? А? Кагазда эч нерсе жок экен го. Болгону лимон жыттанат экен. Ал секретті. Аны бір ысық нәрсе менен басып көрсің? Қайда жүрдің дағы? Досторубуз менен пикникке барабыз. Ал жақта сағында болабы? Ооба. Ладно, пока, пап. Болды эмне мынча тутуясың? Емне. Жақпай тұр сол. Сағын деген неме. Сага жакпаса койсун, кызыңа жакса болду да. Сүйүшөт экен. 2 жылдан бери сүйлөшүп жүрүшүптүр. Жакшы бала, мыкты повар. Еркек баш менен қайдағы повар? Азыр заман башка. Кафе ачабыз дейт. Бизнес кылабыз деп атпайбы? Емне? Камыр чойып бизнес кылат бекен. Ой, жандан көрүчө жакшынакай бир жумуш таап, жанын баккандай болсо бир жөн. Ой, айтып атам, азыр заман башка. Өзүң деле көрүп атпайсыңбы? Кафе, тойканалар катар-катар менен ачылып атат. Поварлар жакшы иштешет. Алдагынтип кызыбыздын маанайын бузба. Андан көрөк сүйүнбөйсүңбү? Убагында кызыбыз турмушка чыгып атат деп. Бакыт тилеп кой, кычыңдабай. Бакыт тилебегенде кайда бармак элем. Бактылуу болсун. Мынакей. Бул сизге. Ай, сагын укмушку. Жаркын кыйын да, үйдө тамак жасабайын деп поварды таап алганын. Келе. Кыздар, тамактын үстүнө бир алып коелук. Досуңар ичпесе дагы силер колдоп койгула, э? Келгиле. Сабаздыр аке. Ислам! Эмнеге чыгып жүрөсүң? 10 минут кечиктим го. Болом батыр. Хорошо, азыр. До свидания. Жакшы калыңыз. Жакшы калгыла. Что за повод? Ну как? Первый день на новой работе. Спасибо. Ну чё? Кандай өттү? Сон. Коллектив хороший. Оборудование шикарное, не то что в нашей столовой. А еще здесь менеджер итальянец, представляешь? Да. Ал ким экен? Көрсөтчү мага ошол. Итальянец. Красавчик бекен.
Да он вовсе не красавец, толстый мужик. А там менен тең окшойт. Ну хорошо. Буюрса, бир аз акча топтоп өзүбүздүн рестораныбызды ачабыз. А мүмкүн тиги итальянецтер жумуш кылабыз, э? Жакуля, жаным, кандайсың? Уктап атабы. Ойгон. Папаң келди. Мен алсам болобу. Берсең мен көтөрүп көрөйүн. Абайле, мойнун абайле. Жагым. Сезип окшойт сен. Өпсөм болобу? Өп, жыттай бер. Ойготуп алма бирок, жаңы эле уктап кет. Не буду. Жакуля. Кечирип койчу. Сменщигим сураңды эле чыгып берчү ордума деп. Бүгүн кечке ыйлады. Чарчадым. Не памперс алган жоксуңбу? Үйгө шашып келдим. Анын үстүнө акчам деле аз болчу. Эртең айлык алам, аны сөзсүз алып келем. Жалгыз калгандан коркуп атам чакырып алгам. Кухняда отурат. Ассаламу алейкум ата. Алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы. Эмне? Жумушта кармалып калдыңбы? Ооба. Сменщигим сураңды эле. Келиңиз, чайдан ичиңиз. Жок, рахмат. Эчтим. Жумушуң жакшы элеби? Жакшы эле. Буюрса жакында шеф-повар болом. Башка варианттарды караштырып көрсөң болбойбу? Менин бир тааныштарым санэпиднадзордо жумуш бар дейт. Как раз ашканаларды карашат. Мага повар болгон эле жагат ата. Анан жаркын экөөбүз жакында буюрса кафе ачабыз. Ал жерде шабашкасы өтө жакшы дейт. Акча чогултасыңар. Анан кафеңерди ача бергиле. Эптейбиз ата. Ойлонбоңуз. Бул эмне? Эртең менен жумушка кетип атканда небереме памперс алып келип кой. Бирок муну тиги жаркынга айтпай эле кой. Жок ата. Акча бар. Сагын. Жардам сурап, аны алгандын эч уяты жок. Силер жаш үй билесиңер. Жаркын менин кызым, атай менин неберем. Ала бер. Кеч болуп кетти окшойт, мен барайын. Оми. Тим эле коюңуз ата. Жанагы сиз айтып аткан жумуш боюнча эмне кылыш керек? Жумуш өзү оңой эле. Эми башында бир аз кыйналасың, анан бат эле көнүп кетесиң. А сен көп эле болду иштегениң. 3 жыл болуп калды. Башында мен да кыйналгам. Анан Октябрь районун көзөмөлдөгөн инспектор жумуштан кеткенден кийин мени коюшту. Мына ошондон бери Октябрь районун карайм. Текшерүүчү ишканалар негизи аз эле да, бирок акчасы мощный. Эми шефке бир 10% чыгарып коебуз. Всё. Ал кандай? Азыр көрөсүң. Здравствуйте, вас ожидает?
санэпидем, инспектор Камалов. Может, пока присядьте? Мы стол накроем. Қай стол жоңғыз? Жұмыш қылыш керек. Это из... Санэпидем, инспектор Камалов. Документтер даярдап қойсаңыз. Келіңіздер, бізде бары даяр. Атым Азиз. Біз негіз шашып атқанбыз. Все, понял. Бүт бары документтер даяр. Документтеріңіз толық емес қой? Азыр толық болады. Келіңіз. Атайчик, мен жұмышқа кетішім керек. Жүр балам, бұл сонын садик, жүре ғой. Ежелерін ұрсам аға айттың, мақұлы балам. Мен бұл садикті қараймын. Кімдір біреу бір нәрсе десе, осы зайын береді, балам. Не чынды? Ешкім ұрышпайды балам, келе ғой, көрші. Бұл жерде соның көп ойыншықтар бар, башқа балдар менен ойнайсың, жүре ғой, жүр. Жүр, біз сен менен кіреміз балам. Кіргенге менің уақытым жоқ. Директор мені білет. Өзіңірле кіре бергіле. Мен кеттім. Жүре ғой балам, жүр. Азыр башқа балдар менен ойнайбыз. Ассалаумалейкум, шеф, қандайсыңар? Уалейкум. Қандайсың өзің? Іштерің жақсы ле? Жақсы, сілер келіп тұрсаңар, біздің де сілердің іштер жақсы да. Келіңіз өтіңіз. Клиенттер келіп отау? Оға, келіп отыр. Келіңіздер, дастархан қараңыздар. Келіп отса, жақсы екен. Келіңіздер, дастархан қарағыла. Анда келіп отқан клиенттер үшін. Нормально. Ну как? Ну, балам, қандай екен машина? Жақтыбы? Кел отыр. Опа! Рульді қарма. Кел. Бұл қайсақчаға келді? Ойланбай қойшы. Заслужили, Жан. Давай покатаемся. Сен кафеге деген ақшадан алдың. Дағы іштеп табабыз. Я тебе обещаю. Зато қарашы, қандай свежий, пригнанный машина. Сағын, ну, так мы никогда не откроем свою кафешку. Жаққа, жоқ күлі. Зато қарашы, қандай сон машина. Бізге машина керек-та. Тұрау, атайды садике жеткіп тұршуыз керек. Базар-сазарға, на природу дегенде. Кстати, давайте на эти выходные на шашлыки. Қандай дейсің? Прошу. Тоқтай тұрыңызшы саған байке. Мен саған не, жаш бала өлем. Жұма сайын келе бергенде. Дело не в этом, разное бывает. Жазбай тұрыңызшы. Сделаем как надо. Сен негізі жақшылықты түсінбей еткенсің. Сейчас все сделаем по закону. Береле қолменен жаптырып қойма ол жерді. Просто касса жақсы болбай қалды байке. Bir жұманың ішінде бардығын даярдап қойм. Бұл жақта 15 киши иштейт, ар бир өзүнүн үй бүлөсү бар дегенде байке. Барын бүтүрүп койдум. Датасы менен. Кол койсом бүттү. Все, отвечаю байке. Сделаем как надо. Ровно неделю дайте. Кес бұл жаққа отырыңыз. Bir жұма. Ровно.
Ты что, пьяным за руль сел? Сагын. Кто пьяный? Я не пьяный. Ну, собственно, Жакуля. Сагын. Мен жумушка чыгайын деп атам. Үйдө отура берип баарын унутуп калмай болдум. Баланы ким карайт? Эртең менен садикке алып барып таштап, кечинде алып турабыз. Күндүзү жумушта болом. İşte ne kılasın? Баары эле бар го. Жемне бир нерсе жетпей атабы. Биз кафе иштетели деп атабыз го. Кичине иштеп опыт алайын да. Балким менеджментти үйрөнөм, окуйм. Экөөбүз тең повар болсок. Эмнени үйрөнөсүң? Ооба. Повар элек. Бирок канча жыл өттү. Мен үйдө отурам. А сен эчак эле повар болбой калгансың. Кантип иштетебиз кафени? Сагын. Жакуля, койчу. Жакуля, ты уверена? О, эми 1 жыл иштейм. Здесь хорошая кухня, мне надо опыта набраться. Ага чейин акча топтолуп калат, ана кафени баштайбыз. Есть, капитан. Зайчик, балам. А ты чего не спишь, а, балам? Поздно же. Ну-ка скажи, что ты сделала сегодня, а? Ата, почему вы меня не забрали? Я хотела на машине. Апаң алып кетти го сени, балам. Сен алып кетесиң деп сүйлөшпөдүк беле? Бүгүн садикте жалгыз калыптыр. Андай болса үйдө отур. Убагында алып келип турасың. Уктуңбу? Коллеги, сегодня у нас большой день, особенно у Джаркын. Сегодня она становится официально су-шефом нашего ресторана. Она пришла к нам всего лишь год назад, но уже показала настоящее мастерство и отменный вкус. Благодаря ей наш ресторан стал еще лучше. Поздравляем! Бергиле. Атайчик, үй жактыбы? Жан. Бокалдарды алып келбейсиң? Бүгүн ичпей эле койчу, Сагын. Жакуля. Лучше приготовь свою фирменную шакшуку. Ладно. Жүргүлө. Жаңы плитаны көрөбүз. Жүрү, атайчик. Жактыбы сага, балам? Ой. Атай, балам. Атай, телефонду алып келчи. Алып келчи, балам. Кел, балам, атаңа чала алчы. Ой. Ай, ичим. Атаң албай атпайбы, балам?
Ой. Жүр, өзі әлі кете берелші, балам. Оденься. Сами поедем. Албайсыңар ма? Ай! Жоқ, жақсы эле бар. Адрес. Менде Байырова 22. Ооба, тезирээк. Менин аялым ушул жакта жатат. Кандай түшүнбөйсүң байке? Энем түшүнөм. Кеч болуп калды. Маст экенсиң, киргизе албайм. Байке. Нары тур, болбойт керек эми. Азыр киргизбесең. Орекил радон бар го. Жаптырып таштаймбы? Эртең келип кире бер. Бул жакта башка аялдарды төрөттөн эзот. Кандай түшүнбөгөн нерсесиң? Жакулов! Жаркын! Ой, жигит. Жаркындек! Баламды көрсөттү, Жаркын! İçken jokмун. Намус. Я же обещал Жакуле. Бүгін атайды жонтуп койчу, Макул. Атайчик. Атайчик. Баратам, кармайм, азыр кармайм. Азыр кармайм. Опа! Evet. Сагын мен жумушка чакырып атышат. Кое тур эми. Буюрса, өзүбүздүн эле кафебизди ачабыз. Качан? Эмки жылыбы же 10 жылдан кийинби? Билбейм пока. Азыркы жумушум деле жакшы эле го. Балдар чоңоюп калды. Атайды частный мектепке киргизели. Амирчиктин сайдигин төлөш керек. Акча керек. Кафе ачканга чоң инвестор керек. Мен ошону күтүп отура берейинби? Эстесең, Сагын, биз эмне деп кыялданчубуз. Мурунку жумушту сен унутуп эле койдуң окшойт. А мен сагынып атам. Сага айтыш оңой. Үй бүлөгө мен жооптумун. Мен. Машина, үй, мектеп, тамак аш бардыгына. Эңсеген жумушум деп жүрө берсең. Эртең эле акча керек. Ачка калабыз. Анда эмне кылабыз? Жок дегенде кичинекей ашкана ачып иштетип көрөлчү. Баштасак эле иш кетет, Сагын. У нас все с тобой получится. Мы с тобой отличная команда. Ты талантливый повар. Ну давай попробуем, а? Ну не получится, ничего страшного. Койчу ушунуңду. Жумушуңду сагынсаң, бар, иштей бер. Да не волнуйся ты так. Все будет хорошо. Работу ты прекрасно знаешь. Опыт у тебя есть. Да, но я же никогда не работала шеф-поваром. Послушай, ну мы бы тебя не приглашали, если бы не доверяли. Перед уходом наш шеф-повар лично сказал, что лучшей кандидатуры, чем ты, вы не найдете. Поэтому ты справишься. Понятно? Вперед, к успеху! Кухня, внимание! Все вы помните Жаркын.
Теперь она у нас шеф-повар. Все вопросы, пожалуйста, к ней. Еще чуть-чуть базилика и пару голов чеснока. Хорошо? Так, молодец. Отлично. Мен жасыда қарап қойыласыз ба? Чуть ол чистасы қалып. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Жаңы ачылдыңарбы? Ооба, бир жума болду ачылган. Санэпидем. Инспектор Бердибеков. Текшерүүгө эмес келип турасызбы? Не. Каршысызбы? Жок, канча инспектор жолугуп турсам дагы сиздеги красавчикти биринчи жолу көрүп атам го. Жүрүңүз анда кабинетке, документтер көрөлү. Жарқын! Өзгелі қайрамаға жалдырап келесің, Жарқын! Мен жоқ жашай алмайсың, өй! Барымен қайреле келесің маған, Жарқын дем, Екі бала менен сені ешкім алмай, Жарқын! Жарқын! Санэпидем надзорун курусун. Сагын күндө иче берип алкаш болуп кетмей болду. Ушуга да мени күнөөлөйсүңбү? Мен болгон жумуш эле таап бердим ага. Жакшынакай эле иштеп атат го. Күндө адамдарды тонуп, ичип жүрөт. Ошол дагы жакшы ишпи? Жакшы повар болом, кафе ачабыз деп кыялданышчу эле. Акча табасың, левый кыласың деп. Мына арам акча ушу болот. Кудай. Мындай болуп кетерин мен кайдан билдим. Чай кылчу. Болду. Жаркын, можно тебя на пару минут? Да. Разговор есть. Проходи, пожалуйста. Вы хотели что-то спросить? Да я просто вспомнил твой первый день. Растерянная такая была. Все спрашивала, хорошо или нет. А сейчас вон какая. Меню обновила, экспериментируешь. В общем, молодец. Спасибо, спасибо. Но вы же не из-за этого меня позвали. Ну, в общем, и да, и нет. Наша компания запускает новую программу по стажировке сотрудников лучших в Италии. А ты у нас лучшая. Да, но... Да не волнуйся ты. Там все оплачено. Ты можешь взять с собой свою семью. Они будут жить в отеле нашей сети. Обычно после такой стажировки люди делают международную карьеру. Но я... Ты что, не хочешь? Нет, 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 что вы. Какой повар не хочет стажироваться в Италии? Просто я... Мне надо подумать. Обсудить с мужем. Келгиле, бышайын деп калды. Мына жерден тапсаң болот. Эсиңби? Издебе. Бул жерге келбегенибизге канча болду? Айтпа. Таза ауа, кооз. Сон күндөр өттү. Азыр деле сон күндөр өтүп атат, жан. Бактылуубуз. Бизде баары жакшы болот.
Эски каталар кайталанбайт. Сагын. Мага Италиядан стажировка сунуштап атышат. Үй бүлөң менен барсаң болот дейт. Кандай дейсиң? Блин, это же классно. Бир жакка көчүп кетүү серьезный иш да. Бүт үй бүлөң менен тиги бейбаштарды карабайсың. Жейсиңби муну? Жеп көрчү, кичине эле карачы, а? Вкусный, жаңы эле бышты, ысык. Чыкка сен бетинде чык. Мына өйдө ыргытам. Амирчик! Балам, туулган күнүң менен. Акырын Сагын, бала Кайдасың? калды. Сени кечке күтүштү. Давай, тургула, ойгонгула. Папаңар паларка алып келди. Сагын койчу жаным, кошуналарды ойготосуң азыр. Даттанышат анан, билесиң го. Да пошли они! Алар мага ким экен? Мен баламдын туулган күнүн тосом. Амирчик! Кеч болуп калды. Деди, Амирчик! Кеч болуп калды дейм, болдучу. Жатчы, болду. Кеч болуп калды. Сен мага эмне акыл үйрөтүп калдың беле, Койчу, мен кеч болуп калды, эртең эле. А мага баары бир мага. Эмне кыларымды мен өзүм билем. Баламдын туулган күнү сага баары бир болсо, анда тур. Жогол Италияга, кет. Сен эмне? Талкан жутуп алдың беле? Мен бул жакта калам. Мага бул жак жагат. Мен эч жакка кетпейм. Анда жүрө бер ушул жерде. Столовыйлардан таракан издеп, элди тоноп. Жапчы жагым, ошол кафелерчи мага акча берет. Ошонун аркасы менен сен адам катарына кирип жүрбөйсүңбү, Ошолор мага жардам берип атат. Ичип, жеп, жүргөнүн баарын мен алып келип атам го. Дагы эмне керек сага, Качан разы болосуң сен, Качан? Эмне келдиң? Кечирип койчу.
баша чыгып кеттим окшойт. Суранайм, кечирчи. Сен жок. Мен балдар кантебиз? Жок Сагын, мен кайра келбейм. Сени кечке күтөбүз. Мас болуп келесиң, сөгүнөсүң, урасың, балдар коркуп бүттү. Тажадым. Билем. Все. Нан урсун. Экинчи ичпейм, токтотом. Сөз берем. Жакуля. Не кыл дейсиң эми? А? Мейли. Италияга кеттели. Макулмун. Ажырашам. Балдар болсо мен менен калат. Жакуля. Иштер жакшы элеби? Жакшы. Менин ишимди бүтүрүп берчи. Сенин тааныштарың бар го. Макул. Бүтпөгөн иш жок го. Сагын. Суранам. Балдарды аячы, аларга эне керек. Жогол Италияга. Сагын. Сагын. Бергиниң менин балдарымды. Соттун чечимин уктум. Балдар эми меники. Бергиниңден балдарымды. Балдарды экинчи көрбөйсүң. Бүттү. Сагын. Сагын. Балдарым. Апаңар бизди таштап кетти. Италияга алмаштырды силерди. Силерди да мени да жаман көрөм деди. Андай апанын бизге кереги жок. Керек болсо башкасын таап алабыз, Илява, Мирчик. Иш кылып мага бары бер. Алып кел бери лицензия. Байке, жөн эле ойночу. Биз баары оңдойбуз, байке. Байке. Жөн эле койчу, байке, сураныч. Сен эмне бүгүн тургундуң билей? Тарт колуңду, тарт. Байке, жазбай эле коңуз, суранабыз. Жазбай эле Оңдоп койчу. беребиз, байке. Жем эле койчу, байке. Кое турыңузчу. Койчу. Дайым эле ушул ырдырдайсыңар. Мен силерге эмне жаш бала белем. Силер менен ойногудай, я? Жөн эле койчу, байке. Жазбай эле койчу. Турчу. Жөнсү, байке. Жазбай эле койчу, сураныч. Болду, жетет. Жапла могул ашканан. Тур. Байке, байке. Байке. Ne oldu Bayke? Bayke. Ey, ne oldu? Emне турасың? Тур, жат дейм. Байке, жақсы эле. Ойчен. Ойнап отчу. Кайда ойын? Жүрө уруйт да бун.
Урганың бар жүрегім. Законды бар уғыш керек. Байке, Байке, тұрыңыз. Байке. Ассалаумағалейкум. Қандай саған? Қандайсың, Абжек? Жақсы. Сәке. Ау. Кеше сен барып текшерген столовыйдың иесі қайтыс болып кетті. Яғни жүрегі ауырып тұр ғой. Аяғы зәйлен жасалып тұр. Енді прокуратура сені күнәлейді. Кешірім сұрайым. Жүрегі аурулы екенін шындығында білген емеспін. Арызыңызды қайыр алыңызшы, сұранам. Қайсы бетіңмен келдің? Мен күйем. Күні түні мына ушыларды бағамдап іштеп жүрген. Сен болса көзіңді май басып, тонығындан башқа білбейсің. Барына жооп бересің, ұқтың бу? Жооп бересің. Жол бұл жерде. Жоқ, болмайды, бар. Кет. Үйге. Жоқ, болмайды. Қой, болмайды, жоқ, қой. Қой. Ей, балдар. Тибе келет, тим қойғыла. Кіре берсін. Мен чоң күнә жасадым. Аябай чоң күнә. İçim örtlenip, жүрегім жарылып кетейін деп атады. Мен қиратып жақсы күйе балдарыма жақсы ата бола алмадым. Балам, ойлағаныңды тоқтат айланайын. Бұл арам ақша тап, үй білімді бағам деген ниетің бұл жақсы ниет емес. Ар бір олуянын, ар бір күні өкөрдін өткені анан келечегі болады. Сен өткен ішке қапалана бербей, келечегіңді ойла. Өткөндөн сабақ алып, жақсы жолға түшке ниет қылайланайын. Мақұл бо? Ем азыр үйіңе барып ұқтап ес ал. Анан кейін дағы келсең, сөйлесеміз. Ошентті ғой. Менден сізге жардам. Жаңы үй алғанға, балдарыңызды баққанға жетет. Егерде сіз мені кешіре алсаңыз, кешіріңіз. Болмаса, мен барын түсінем.
Сағым, блин, жалко, что ты уходишь. Саке, да 2 жыл чыдап койгонуңда начальник болмоксуң. Жоқ. Чарчадым балдар. Буйырса, өзүмдүн кафемде ачам. Ошондо силер келип тургула, э? Курсаң артага отурам дечи. Постой, может, хотя бы достойно проводим Сағына? Давай по рюмочке, а? Жоқ, жигиттер. Ичпейм. Таштадым. Биздин үй ушул эми. Ушул жакта жашайбыз. Кире бергиле. Пусть ваша жизнь будет всегда такой же вкусной, изысканной и разнообразной, как ваши блюда. Вы отправляетесь на стажировку в Италию. Не, атай, сен да чыгасың? Ай, Азамат. Анан ментип акырындап туздан себебиз. Үй бүлөлүк рецепт боюнча шак-шука жасайбыз. Рецептти ким ойлоп тапкан? Мен. Анан ментип демдеп коебуз. Бул дептердин ичинде мен жазган рецепттердин баардыгы бар. Амирчик, балам, бул алдыгыларын жалбырактарын тезирээк жууп бүтсөң, үчөөбүз тең шак-шука жейбиз. Бол. Эй, бол, бат-баттан иштечи. Клиенттер күтүп кал. Даяр барбы? Бар, шеф. Тапкы. Мынакей, шеф. Бул эмне кылганың, эй? Кичине экономда бетин майдарак туурабайсыңбы? Иштесең нормально иште, уктуңбу? Макул, шеф. Тиги официанттар жетишпей атат. 7-чи столго өзүңөр алып бара калчы. Жакшы отурасыздарбы? Жакшы. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы, шүгүр. Акырын бияктар чоңойтабыз. Буюрса кичинеден чоңойтабыз. Тамагыңыздар таттуу болсун. Өзүңөр жакшы, иштер жакшы. Болот, баягыдай.
Амир. Амирчик. Ата, мен бүгін 5 алдым. Ой, азамат, мен болам. Азаматсың. Мінеки. 5 алғаның үшін 40 сом саға. Қайсы сабақтан алдың 5? Математикадан бы? Ертең дағы 5 алсаң, 50 сом берем, мақұл бол? Жүрейім үйге келелік. Опа. Қандайсың, балам? Жақсы. Ата, неге апаммен сөйлескенге болмайды? Айттым ғой. Ал ишин қолап кетті. Біз менен жашағыз келген жоқ. Демек, біз аға керек емеспіз. Атай, балам, сілер қаншалық ерте түшінсіңір, өзіңір көле жақшы. Мен көршім келе атат. Сағындым. Бәлкім, бір күн көрішесіңір. Алло. Алло. Сағын? Алло. Алло. Не oldu? Ештіке болбай атат. Балдар жақшы лебі? Начар болуп атат. Қайдасың? Мен самолетқа отырып атам. Балдар аманбы дейм? Аман эле. Жақшы эле балдар. Кетпеле қойсам болмақ. Сағын, мен кетішім керек. Бирок сен балдарға айтып қойчу, мен сөзсүз келем. Мен кайра келем. Сағын. Алло. Алло, Сағын. Алло. Кете бер. Балдарға ештеңе деп айтпайын. Чалба. Иди, мы еще не открылись.
Памир? Нет, я не пойду в детдом. Мен барбайм. Erkelep etekte bez tartkan Tarbiyam erimdi büt ağam Adamdım demi menen aldı omdulup baratam Beşten jıtınday beşigirınday bermedim apake Kovasam jölөгөн kobatga bölөгөн tiregim todoyatake Aylasam çırdasam çıdar